Whaatalofa ai lea ma le whaalualo, ma le nganga fifia tele, leo whaatasi mai ia lo tō fine, o la malo fo le ma le paanga tō tino, a le pola kalame nganga ifo Faiva o Samoa, le te mai tai ia Etevise Ioane, mai le tātou uni, o le E2, o le E2, lo no winga te tu la ilunga ma E2 ma walunga ma keke e lunga o vai ia makua, e ma walunga. Ina ia o se upu fo lele in comparison e whaatustusa ai i ngā ruenga o lo whaatino e nā i o tātou uso mo tua whaafine ia. A waine i tātou wa ai maulalo ia, e tātou te tutu whaatasi mai lātou. Ia mau na i le ngā luenga, ma wha maulunga ai le au unanga ma le tautua. Talofa lava e te vise, a lo le se fuamuruia whaafitai fo i le onsa i mai le tāpol kalame i le nei a solulu. Ja, fasala fasila o fiona Savea, pe foi dato mono so o nanga man so pulen. Ja, malo so fo maua malo le ngalu neias. Malo foi le fa malo si ma le lava papale on sa i fo i tute ma ngalu ngalo fenga iai. Ja, awa utel tonu o le uni le o lo engalu nei. E ia fa fita uli aso uma, taimi uma. Ia, ai, e so dia i la tau nei, o lo whaia ngā luenga o le residential care, i me o whalenga fo i lea mātu whalenga ua ngā i ai i a tangata mātutua, retirement village, rest homes, ia, whapea fo i whale, fo i lea o age concerned, ia, o i la tau fo i le whale mai, ia, ma home support workers i lato o lo ngā lulua i le fale. O le aveo lato mātua i le fale o tangata mātua a ua tausi whaapitoa lava mātua i le fale e iaifo i lauto ngā luenga whasoaswani ia i lato wia. Se i sao noa, i nisio whaafita uli e tula i mai pēr i sectors nai lua o watu mumua, residential carers, ia whapea fo i le home support workers. Ja, whaftailava sa ve male avano au le whaiat sapsali. E le good news po le tala fiele na vile mai nese o so fala. O neile ono le e ave ai le council au kilangi ma living wage, accredited living wage council. O le vai an sa mo fai mai a le fata asali e lato. O neila le e alo i ai ma fai le fono le i au kilani ana le el tapo kalame fa mai fala tsua o alwatsa fasa alu e suima o ia pe le leva ina fai o fon sanga ma feu sanga inga ma le kanso ale fasa atali mai ia o le la so sere ata so sanga sa e fainga luenga le afia e ma fa manu ina le tule ia na sin sala fia na e se at pe fena se mai lo so noanga ile solo fo esa so awale fa mo ile no fo maule fa sala no ai ma dia lava ia o le living wage na lea no winga what tau na tilo se me o le sili atu na lo le los full lima tala ia le living wage lo ia sai mine wa los full fit tala va full o le minimum wage le ia no le los full solos full lima sene los full tala full lima. Ia olo no winga la ole aveo le Auckland Council ma accredited living wage council. Tu sa sanga sa mare la whainga luenga i lalo o le council po o so se property le council whapea fo la so ye e kongkala ke le council. O le atsongi o mana so le living wage pe o vats fo depending le tulanga ye la so. So tala fia. Lenga wa liva tele na mātou. Mātou te se ei whatasi le komiti. Le komiti lea le Pasifika e whautuaina ia i tūmalo e pe ona iai ia le local board a le whau ia o nai New Lynn, Kelston, Avondale. Ia mātou te se ei lai le komiti whafoe le nā e whautua i ngā ruenga whai a le pulenga whatonu a le local board. Ia ma le te maitai a whala haulangi. Le sila lea ta malo e ise teimi e te whio mai eima au mai.
Awa fulele pe fale ke mana. Bueno, tala no ye tala sabe tala no I la pokala mema fa so as why whatever tele langa luenga le uni ese foi le involve in community ele ngata out to valu al Pacifica. Tasilia leo sa wa Pacifica lo ye neyo o le usole ya fala. Fala haulangi o le Queen of Tuvalu. Awa le ingoan mau te whaingo I nai. Awa sake fwa ke rungo fia o fala la. Sare le lava isonoanga ia. Ya o matu le na ia la tu mawafala. Wa le fo ia el committee. Ia o le telefo o tausanga sa matu ngā lulue mai ina ua whaato a fou mai. Ia le tātou le tio le si fongo tangata tu motu o le Pasifika le radio 531 PI I le afiv se lau wivas fulma le tolu whaato a whaavai nai. Ia o te lo lava lae anga ia whala e whai ia polo kalame fo ia tangata mātu tua mō le whaafonga a ngā tū valu. Tu valu sa o sto na e whaina po kalame masani fo no walu ye se misava ai le campaign o le ikopei. Ai whaftai o leo ua taula o le whamumoe. Yo whaftai deli. La se te leo le uni leo e le teimi nei mani te ngata ua uma ona mai ona le stala I le uni. Ia le teimi nei wasa o watu limas pulu wafe ia mempa sa mato uni ai ono le koviki lenga ngalusi mai matele na a redundant thing to tele sans finga luenga o temila nei lawa fast food valu limas food we sa last week lena na mai le currents nampana wa yai ia alwaya se foi nei wale sa au wale le community MSA Greenfield sites ele insa sa o le unio ye pe o ngal wenga la sa fai last week malwa sa nei malmasina le o te whēalua ia I whangare o so sei tu o aukilani e whaatala nore tangata whainga luenga e mai se lai tonu o mauta tangata mātua o la soenga lulu community ia pela o inale ma o sa inga e lenga sara I lea o mata pokalami whai le whaalua le vai aso po e whaatolu le maasina I lunga lai so sa inga whape nei Ono le tele ona tangata I whainga lua community ele fe tawi lato e isolated ele se lato so soani e maua they feel very lonely so o le melana create a mato pokalami e whai on Zoom e o mai whaata selva enga ele maua sa lato so sa inga e maua se au nanga a mato lenga sa fo ilea e connect ai lato mai si tangata whainga lua e maua se lato so lots of society support. Ye pe le tuna le sa nga fai mal vai aso nei ele nga sa ilea o disciplinary meetings ye te pitawia toi mai si company o fa pesa o ka mai la so vai na mai ya oi e avel vai nga I fa li mama so ona ole fai sama le nga ole vai nga ne sanga sama Male whaingone sangas whainga luenga I tonu whainga luenga. Talo whai. Awa, ele mawhau tangata nei. A lātou wanga leanga ma whai whapena tangata whainga luenga. O ia safa. E safa tangata mātutua ia o a ngai ele service le nei. A leo te wawai atu nei le anawa tau ale uni. Ina ia mawhai o na ola tangata nei o whai ele service. A full capacity of enjoyment of whatever is left of their lives. Quality of care. Tau sanga o to toi o le soifua o tangata mātua nei. A ia ola fia ma le saunga le mō. E tawala atu I lau tō ngā ruenga le whai. O aisi ngā ruenga I masanu na whai ele uni o le lai whai tō. Ia, am whai whai lau tō tusi tāro sanga atu. E le ngata I le malo ia o pulenga fo I whai tu malo le la o matala senga mai pulenga whai tu malo local city councils o afa le tasi le campaign wale va no unga lu e saru no a matsa male uni the living wage
Tusala Wellington yale council mo molenga na ve ma living wage council. Tusala o se le peila o se full tolu la salulu va asale la sa nei. O le mo ya lo ia soleli posile su fatasi ele nga sa uni o sa fainga luenga lo o lo fai lo tuela tu swafo la tu wasa mala tu stories e ta o tueli mele tu pula tu ngaluenga mala afianga ele nga sa la so ona tanga sa ye e tali ina la o nanga ele nga sa ile o fala tsonga ese sono community o tu fasa si mama so le la wa va so le tu silale se mama mai se li posiona va so esa kopi o le la o le tele yo o vaenga yo o le so tu salar va ya so nei o le si vaenga tsere la unga luenga maso umale maso team nel campaign o le so sa ile maso si I members of parliament ma party SS e wa le so spiritual e fetsawi ma matsangasa yo le uni ma matsangasa o fala kutsonga le wa se momolia lo ia le li posilia I lima o le minsale va eso I formare loina la foi ave il palemia ma la so party e o e ti tiloma matalia mai le foi e foi la ia members e foi taso pasitanga pacifica la e sala noa e ma tu fesili la so le o la so la solulu e momolia I le sto step ale toa ale Parliament. Al parliament ia o le sima so o le tele la yunga luenga wa amasa mai last year sa pena ai le foi no tsana no le staimi e matute o e so time sala no ma mbati ese mai la so ia wa vea ma MP so o itu ese wa o tsanga sa itu wala so tsana parliament Sara le singa luenga tsele na mato e fa amanatu yai ale ai se leo sa ale e tanga se leo yo te taula na awane ngalo la so le leo tanga sa o le community ma sanga se fainga luenga so o le se tsara fia le ia mfata tsali ai polale tsali mele malo o lo ava so le fe aule e tsawa so le mele tsupu because it's a real broken system pe na sisila il mele no tsao ele nga sa le umio process e fai o le to atla ita sanga sa e fai nga luenga wa afia ele quality care o clients o fia sama mafa ona wa tipi umaya e o me tau sami o faso soa so tele na tanga sa wa manu nu o ona le lava sa me fai nga luenga o le tele yo afianga o le lawa wa su ele tsala e fa amole mole e fa alongo mai ma faini suinga e su ele tu nangane o tu mai e se tele fa le tsonu la ele that's our health system se fo I bo so tele tanga sa tau le ele fo mai pon sa mai tai fo mai lo faile o nangale tele yo sa penanga le wo o la su tsolu la le ave ai ele li potile Malo, whaftai tā ua tele. O loro winga, o le uni lea o utou, o lo whai ma leo o tangata whai ngā luenga, o mai caregivers, alo o te wawai e tofoi. O le mai, Aotearoa's care system is broken. Mai ele mwhai o na toe ngā rurue whaatasi, ma lava tangata e whaia ngā luenga. Ai se e tau mawhai tangata ia, e ona ia whare mai nei, ma whaia pisinisi nei, e ta tipi a, tongi ma tipi a I tū la whainga luenga o tangata. Ona ia fasili. E tolu ia uni e tū malo si le campaign lea. O le union tene, sama I Tausima Nurses Union, ia ma le PSA, tangata I whainga luenga malo. Tusa o uni e tolu le fights malo si e una le malo ia e toi tilo mai ilo ia tūlanga ia so ele o le system le ia nei tusa lawa wa avatu le malo ia o vatu le selau ia company po o care providers wa avatu ia fatanganga e fai la so o nanga nei
Ale mea lai whaingata i care providers ia. E whatoa au mai a le budget and malo le aso momo a peli le tau sanga uma. Ia e whaatari tāri a lai a la tau se longa e au mai le tupele a le sifo ila mele e au mai na avela ia le Ministry of Health. Peila o le te whatu ora ma la tau ia. Ona vai ele la so tu pe so a mai employers ia is time e fa mai employees le sai lava o ila a mai ona no follow le ia employees ia ma care providers a wa for business for la so e so for na ma so la so profits o ila le ma wai le afianga sele le e fa fena ma wela so profits e ala le fight tia sa fainga luenga ai tele ya tsunga luenga o faiti tia ia resources se fa ngai nga wenga peila o le mea foule le o posi me sa sami oi I me sa mafa me inu ana tanga matsua o tele company le fa isu swenga le uni wa fiola so soi fu no le lava la so po le tsauma male fe ngai me sa sami o fa ngai na tanga matsua Bata, te tai ia se fina ngalo o te tai o le uni le o le e tū le tau te ngalo e nei ina ia mawhai ona avase li poti le ina ia toe au talu a tōla system that needed to be revisited the whole system in the taimile nei. Ina ia toe tilo e po o se whaatulanga ina o tupe maala ngā tupe ina ia wawelo o ia I lātou ia ngā lulue at the lower end of the scale le mele. Ia, pele o Silo Vasili o tolu vaenga tā ua ia e focus li poti le ave. E pole transforming care lea e tā ue mātou o le e toe sui ato ai le system le ai nei. O le puipuia lea o aia tau mga luenga ma le tūlanga whainga luenga e puipuia tangas whainga luenga. O le a foi, o le kiliwa inga le quality care. E le ngase na wa aine tangasa ai ia e sila ma wa ai I le tamali anga tangasa atoa. E le ngase le tino, le mawhauwhau, le spiritual. Pe ia vaenga ia wa sui mai nei. E ia lava nai no fuanga ia sa titilo I tulanga I pe o le soifua tangata I lato spiritual sides e pe o se fio telo ne tasa tangata maso e fie e tatana mo fai lato lotu sa avai la leva no ina istangata tono isfale ia e taimi fai lato talo lato prayer meetings pe o mai fata siai ia ona o le taimi o tipi ma taimi ma tangata sava ia o le to iena mea e ola le tūle lato cultural values ma lato sisi o manga tangata Pasifika. Ia e o me tau sami sa i le aso le vai aso sa whai me tau sami mōna I tangata e fia I pe o me tau sami masane sa so ia. Ia o le to e whoina pe o vaenga umana o le si. O le titilo le funding system le pe le sime sa ua langa ia sui le funding system ia to e watu o mai au nanga le lalo le malo ona mai sa o ala la so le tupe e fua e to song e tanga sa fainga luenga ma te tau ma ngā mo le au nanga le ai au to e watu I private providers na whātoa whāsoso aila I le private providers. Io, wa mena le tele no e se tele o le me tano fai o le Savea fole so amo mai vai so le titilo si ai e tools full le la lumana inei ia o le a Bol taimine e valu se lau limas fulu afe tangata le tau tangata matua o senior citizen I tono New Zealand. Se full 50% na o le population na inei. Ile tos futa sanga no manai o le asi ia le tasi 1.5 million. Le whainga tangata matua tusa e luas fu family o nane la iai. A whailan taimine o le e maso ai whale tonua.
how can they look after all these people in the future? Polisila mele, itansa pena tu samine, poli mele le fights manos ya uni mafala ptsonga sesele mato tanga lu fata simso sau au samine. Ia, malai tele le saunoanga wa leo te tuturi loa. Awa o pe no fatu la matanga. O lo yo la tu tau sanga matutua. O pe o tau whaale ano atu iai. Ai, ele trend e po le pattern le iai nei ia tangata lautele. New Zealand has an aging population so fast. Le vave i ona te le vaenga o le whaitau au whai o tangata lautele o New Zealand. Vave tele o na matutua. Ai sisila la, o le quality of life. O le umi fo na o le life expectancy o tangata nei. Mai ta tau o na iai le quality good care mo i lato. Sorry, o fale ia. Au nei tasa tua, tasa masole tasi tono ainga. O ala to si o manga ato. E tau fone si tilo iai. Pe fa fe mala ngata tau. Ele fa pe na ole atua. E tele yo o itu e afia ila so si o manga. E me se fo ina yo tato. Tangata mana yo lato ainga le. E faile au o nanga silin sawa. Malo, whaftai, ona e eile video te fia taina, a o le I manawa le tā ngā luenga, ma ngā ngai fofo I o tātou Faiva. A o te mori atu le ngā whaftai, o te mo pe a e se aso o te awanoa ai. Tā te malanga whaatasi e se tasi o au tau whaalawi loa, ia po se tasi fo I o au tau fo lea rally po mea whapena. Ia, to render support, langa o le tati to lua le tāpolo kalame. Ma wawa ai fo I tangata nei awa o resources nei. E ma whaiona e whaangaina fo I Etevise o mata aupo le o tātala noa ai pei tai. Ona o le tātala noa lava I vaenga whaavai o lau tau ngā ruenga tautua. Ia, ai, tawalunga maia o le tua whine le tamai tai le tāpolo kalame o le so whaafti tiri lava mo le taimi o tātala noa im whaasoa. Ia whaftai tere lama mo le hawa noa Savea, sai so ule male au whainga luenga e sele tā wato au nanga I so se I tua lalangi, male aso ato wa e nei. Whaftai Samoa malo tapua ai ia o sila fia o le tau mato te mana o mia tau langolang mai ala le tatala noa I le ainga o lo o whainga luenga I o mai e o pongi le iuni. Ia o tato ngā lue whātasila ia wāsa pena ina o ia manuia ia le ola seifo malolo ina o nei o tato tangata. E le ngata tamine au nei o tato whanau ma le tupulanga lo o soifua e mo tupua e la soifuanga ia. Whamania tele le tua whaftai tele lava. Ia, whamanuia foi le tua ia te o le tua while. Ia, manuia tele malo longa le nei fiafi. Ia, mo onga le leifo I mo siau tamā pe alua talanoa. Ia, whaftai lava. Ia, whasai fua.